Jedan ovakav centar u Baru je bio neophodan i stvarno smatram da smo dali veliko vrijeme i veliku volju i želju da napravimo nešto što će biti jako interesantno. Prva stvar je lokacija. To je katastarska parcela 7/1 u katastarskoj opštini Mišići. Površina je 6410 metara kvadratnih. Na samoj ivici je između opštine Bar i opštine Budva. Osim toga vidi se da objekat je uklopljen na lokaciji baš onako kako je lokacija sada izgleda, tako da se vidi da najbliže naseljeno mjesto je nekoliko stotina metara udaljeno. Ovo je jedan objekat koji ima humanu svrhu i smatrali smo da treba da ima i jako finu strukturu kao i jako finu fasadu. Lokacija ima 6410 metara kvadratnih, kao što sam već rekla, međutim za našu namjenu nije bilo neophodno toliko. Zato smo se prema tome ponašali kao mikrolokacije koju smo izdvojili. Negde malo više od 2500 kvadrata smo obradili. Ostala lokacija ima gusti zeleni fond i nismo željeli to da diramo. Željeli smo da se prema tome najviše moguće, to jest najodgovornije ponašamo prema okruženju koje nas okružuje i moram naglasiti da nijedno stablo nismo uklonili, čak što više uradili smo velike zasade zelenila, koji će ujedno biti i vizualna i zvučna barijera prema saobraćajnici.